Pamirsa Sabah deres antuk intensitas tinggi ngelintang, ringgu widangan Karangasem tanggal 10 Mei galah sande. Kahanan inucap ngawinang sawetara umah krama, ring Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Keni Blabar. Kalaksa BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa Mausang, Sangkaning Pengrauh, Sabah Deres Inucap Koningin Wenten 6 rumah, Keramo Sanekeni Blabar, Santukan Toyane, Ngagengang Ring Wawidangan Irike, Kauningin 6 umah, Keramo Sanekeni Blabar, Rauh Saking, Pitu Kepala Keluarga Antuk Sasur Diri Keramo, Asapun Iketaler, Seletunggil Keramo Sanekeni Blabar Inucap, Yoyan Suparte Ngwadarang, Umah Dane Keni Blabar Sampun Pingkalih, Ring 4 sase sanelintang taler nahanin keni blabar. Eka Prananda Bali Pos Nguningayang.